هذه جهتا هم كسته زانك بتك شري كوكي هم كسن بتا واقعي मतलब वती मीता के तहा अच्छो नहीं मतलब प्रोफेशनल वाला कुकिंग कुता या प्रोफेशनल कुकिंग बिदा इसे गिश्त कराची है हम बहुत मल्लीर बितने हमारे में औरंगी टोन मंगा फिरी सज्जे टोटली पाकिस्तान मनियाला इंगो भी छोटा शुमे मकरान मंगा छोटा बड़ा बनाई को के दूमी बेहतरीन कारपेंटर अच्छा वाह दरवाजे वो खिड़की वो ए आ ए सज्जी ए पढ़ाऊं शागिर्द बादन थे सही अदा वरग एक रात के साहबा शागिर्द आई थी चौक वखर हंसता कि तमाम बचे आ बवुर्ची जाते दुनिया छोता भले आ कारपेंटर जरूर कारपेंटर को दो भी सही भी बड़ा अबर मुमकिन है शुमे दीवाना अवस्था आ पेंटरों भी था वाह 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 इच्छो मतलब दूदेश सलाहियत टैलेंट एक मर्द में था पेंटर भी था कमाल कमाल बहुत चीजें बनाई थे कि कदी कदी मारा फिर अफसोस कि आज आधी चीज जाया बीता कि हाँ यानी चौक गेस्टर जो ऐसी चीज वो रिकॉर्ड लोग अभी थे और ये दौरान पता माँ इधर बीत मैं बदबख्ती कि उस्ताद के मिसाल चुना ये हम रोज के बीत गए दो रोज सह चुसरा बीमार बीता जरूर छुतगी चौका चिस्को तारता कलाबा भले ये दौरान माँ पता ये चिकित्सा बीत गई आ वक्त मतलब ये 2004 के वाक्य भी ब्रह्मन हो इधर या नूर खान बेदंजो इधर नहीं और उस्ताद नूरमन नूरन इधर नहीं आ हमारा ते जो एकरा के उमरू जो सैमरू जो माँ माना भाई दुए मानो के नूर खान माँ माने नूरमो कहे तो रहो धूमिया सैमरू जो हमारा हाल था कि ब्याह ये बड़े वाक्य भी था और मैं जन थोड़ा समुदादारी अनसर एक उस्ताद ज़ाहिर शुमा बातरंदा हम तीरता के मारा योड़े एक उस्ताद है कि ये तो कहीं जो हिल मसले कभी शुमा वक्त जोस्त कोता उस्तादा या उस्तादा वक्त किसने गुश्ता के जो मतलब एक सबक की उसे उस्ताद होती है कि साहा का शागिर्द वास्ता एक सबक की हुई आई हर चमाला ये निंदा गई पादा आ गई वरा वेबसाइट दुरुस्ताना किसने शागिर्द फॉलो करा शुमे को ये वती जमाने के सिक्के के दरबार के इलकारिये के आमा प्रोसेस बुता या उस्ताद ये के दरबार तक की आ ये शुमे को मैं किस्सा कुता है ना कहीं जो अशारी वक्त सकते मुश्किल वक्त भी था मारो तैयार रास्ता मैं के जनरेशन के एक लोकमान पैदा का जंगा ऐसा बिल्कुल आसान है ये आसानी ते इंटरनेट गूगल ऐसा यूट्यूब बाद चीज आसान को आ सकते दौर भी था आटे में घराना भी था तो कराची तो का लाते उस्ताद भी थे मिसाल उस्ताद मुबारक अली खान चौक उस्ताद कुदरतुल्लाह उस्ताद के साथ मैं पे चौथा माहौल निश्चित था माहौल का खाने कला वो भी था हमारा भाई माहौल ये हमारा पार्टीशन रन दे बना उस्ताद जी में शौक भी था माँ बासे उस्तादाने तेरा शोतगा और मारा आवड़चा कोशिश को था कि मैं नजदीक का बनाया है बाकी भी बीतेगा ना खासकर मिरासी ये मामला सख्त बीतेगा चौक औलाद सवा दिल कसा नादात गए मुझे बनाया एक मर्दों में बीता खड्डू यानी हसन लश्करी बले जबर का उन्हीं से आदे बीता कोई बीता इसी शौक की कभी बेंच जो बाजा निश्चित मतलब इसी जा गेस्टर वक्त फुटबॉल और गाना बजाने निम गए जो मना कुछ सेकंड आती है वो पूरी मतलब उस्ताद ही कर बना ये सन 1946 से अगर पाकिस्तान पाकिस्तान वजूद पैसा शुभन दुर्तगी यदाते सेवल हॉस्पिटल देमा चर्चे कशा हिंदू आते जागा बीता यदा एक उस्ताद बीता नाम बीता उस्ताद रामचंद त्रिवेदी वक्त में फन ये गोन बीतना ये लकब रास्ता आइकर बुरतगे गाना बजाना बैगा भी तो अदब एहतराम वाले मस्त निश्चित इश्क था मना सा मजा आता है ये अजीब माहौल है शायद निश्चित बड़ा एक सबक कुट्टे था बड़ा आयर जो उसको नाम दिमाग जरा नाम उस्ताद का इख्तला वती में से आदे माँ ये बनी ब्राते मोहम्मद उमर बलोच मत ठीक रहा था उस सारी शागिर्दी अवस्था डायरेक्ट मतलब सिन्हा बाबा ना माँ बलोच शागिर्द ना था ना अभी चाहिए वजह यानी अब आइए नजदीकी मर्दों भी था हुज्जत बीत गई
ترا لازمی شاگرد کریں گے کسی شوق کے مشو بابا درو صحیح ہے مانی کرا درو درے زبان ہے ہم لاتے کرسچن لاتے ہندو لاتے اردو کچھو شما ٹکر جنو کی جنجو مردوں میں ماں شما رزانہ نیچر وائز یہ میں چوکاں جا نہیں ماں شو عمرہ مدن بیتے گا عمرہ مدن بیتے گا شنا وہ بعض منت کے رد شہر مسئلہ نہیں بڑا نام جو تھی ایسا محمد عمر بلوچ روشمانہ اکشتی عمر بھائی اب کل آ جانا رسم ادا کریں گے اور پھر اپنے ساتھ کوئی بک نوٹ بک وغیرہ کوئی کاپی وغیرہ لے آنا میں آپ کو سبق دوں ارے یہ دھوم روچے قصہ ہے اسی ماں ہوگا بھی تو کیوں جا گئے رست نا مام کے شتگا من نردھارت کے رسم بیتا حیران یہ تو چیزیں آڑتا اسی کاپی میں کشتا کرتا من تبلا ہے بول نہیں شروعات آد رہا ہے یہ بولا یہ تبلا ہے سوچ جاتے کہ منی دماغ تو کر دیا عورت کا ماں آج کل گانا ہے واسطہ کہ ماں راگ نہیں سکا سادے کہا چاہ مانا تبلا سر نندہ رہیں گے مانی دماغا ماں وستری روچی عبارت کا یعنی بات نہیں قصہ میں ایک محاصری موڈا بیتا ہے جوس پرس کو تھا میں جندہ بعض جوس کو تھا استاد تمہارا خبر بکبی کہ استادا کجام تکلیف اور کجام جنجٹ اور کجام جنجالرن یہ علم حاصل کرتا کوشش کے مقصد شو منا بس دماغ ہمیشہ سیکھ من منا کو تگے منا تبلا ہے جنتا رہی ہے منا تاچی شو من دماغ ہمیشہ من بیشی تلا آیت کو تھا من نتا چاہ تو ہر چیکنے بکا من ترا چاہی جنتا ہے اللہ دیا بڑا یک سبق دومی سبق سہمی سبق ہم سلسلہ روان با مٹی موشی ایم سی فٹ بالا مرسے لیڈرز تھا پڑا ایسا منی پہ گو تبلا جوڑتا لوگ ایک ہوتا نا سبق کی بات کی مجھتا ریحانس ہوتا اس میں چھے انہیں چارتا ضرور کہ وہاں ہر سبق کی ایشی ہوتا ہے دومی روچے یاد کا کہے بڑا بڑا جو اس کو تری بہت عمر بھائی کی ہمشہ مذاق بھی ہوتی ہیں وہاں اندر نزدیک کر کر کہ آپ سوتے نہیں ہو کیا کرتے ہو یہاں سے جاتے ہو اب رات ہو جاتی ہے تو یہ کہاں آپ جا کے پھر سبق شاید جی میں نے تبلا لیا ہوا ہے یہاں سے نکلتا ہوں گھر جا کے جو آپ سبق دیتے ہو آئی بریاس کرنا کڑوشی مانی مثال دارتے گی شاید شاپتما کنٹینیو میں تبلا جاتا مختلف تال دمترا مترا استاد ہے وہی جندے دستری میں لکھتنی چیز کہ تبلا ہے یہ سبق پیتے گا آئی ہمارے پوچھ کو تھا آئی ابھی طرح نوٹ بک کے تو مطلب کوشش کا مقصد ہے من شاید شاپتما کنٹینیو تبلا جاتا ہے منا باقاعدہ ہم اس کے مردوں مت کا مثال دارتے گی کہ آپ لوگوں کو اگر شمارا شوق کریں گے بڑا عمر بائی بڑا بھی کریں کہ وہی شاید سبق کے دیں من باقاعدہ میں شاید شاپ تمہارے تو کا بلانے پہلے تعال سرپت بیتے گا اور منا سنگت کرائیں تھے کوئی مختلف پروگرام کے بیتے گا نشانی ہندوانی تہوار باز ہوا آؤدا منا پڑتے ہی جنائیں تھے تبلا ایک شاید شاپ تمہارے پیریڈ ایک کرنگا ہے بڑا منا اس کی عمر بھائی نی بیا با جاتا نیویا نیوترا اسی کندے کے سر اسی طرح یاد ہے تو وقت کے مانا کو تھا یہ الفاظ استاد ریتے گا اسی تو گئے بناوٹ نہیں آگ مشے وتی نہیں گئے نہ وشے گئے روزہ مشے مانا ہوا مانا یاد ہے اسی طرح یہ بھی یاد ہے کہ مطلب کافی دا کہ بیا تبلا بھی کا نہیں تو سچی بھی کا تھی دماغ اچھی بھی تھا اسی استاد رات ہو جا کچھ طرح تو مانا تاچے نہیں لوٹے بھلے میں رنگ بیا سر پر بیتے گا کہ بنیاد کے استے ردمین لہیں اسی بغیر سنگیت تو کتی نہ کریں اما کی کوشندہ ایسا لازم ہے کہ اوتی تالا بنیاد ہمیں کو مختلف تالا اشنا کم از کم لزاں و سرپت بھی دی بڑا ہر شاگرد کے استاد کے رات کا استاد کوشش ہمیں بیتا تبلا سرندائن تھی محمد تبلا سرن اشتگا آیو کے ہر چکے بیتا کوشش کتی بھی تبلا یہ بجا محنت بکن تالا بسمجی و بازن تالا دمتر آئی اس کا مشکل گوشی کا مقصد ہے کہ استاد نی معاملہ دیشا اور اولی سبق گوشی کے منا دات گئے ابھی طرح راگ کنجنی بلاول ٹھاٹے محاورتن روا گا کہ پنچ آئے گا آپ سور تو اور استاد استاد ہے
پولی سبب بتا شوشا راگ رنجنی بلاول ٹھاٹے راگی بڑوشی بنائنتے کہ ہم خیال کے گائکی بتا آبی استاد جندے بتا یہ سبق میں کوتا آس روک بتا آس ایوجہ روک بتا کہ سن 47 اعلان بتا ہندوستان پاکستان الگ بڑھے گئے معاملہ گڑبڑ بتا ہندوانہ جنگی معاملہ وانی لوانی سوچے معاملہ یہ یعنی بنی ہمیں اکی سبق آئی چرن یہ معاملات بلے خدا بھی شوق بھی تھا کہ ماں استاد نزدیکی مردم بھی تھا باقی تقریباً ہمیں ہندو برادری سکھ کرسچن درو کلب خالی بھی تھا ہمیں دورانہ سن 47 تک اعلانہ رنگ کلب بند بھی تھا کہ شرک بھی تھا مردم جنک افراتفری بھی تھا وہ مسلمان جنک بھی تھا انگو ہندو جنک بھی تھا آگے بڑے معاملہ بڑا من استاد کرا بھی تھا ہوتی من گیشتر وقت استاد واسطہ منا باقاعدہ گشتگی کے بھائی تو برو استاد چوک نبی تھا میں دادا استاد رام چندر چوک کا اولاد نبی تھا مرد جن صرف دو قصبی تھے بڑے شنی لوگ شنی ساز مشیر بھی تھا نہیں ہفتے کے سرا یا 5000 روچے سرا میں لانچ میل بھی تھا بلائیں آئی ذریعہ ادا چے ہندو بھی تھا ہاں شتر انڈیا یا آنم بچے مسلمان سے گڑا ماں یکو اسے تلاشا بھی تھے کدی نہ کدی استاد نام دے ماں شراب دیا مجھا لگا تھا دوسرا اندہ اسی لوگوں سر ہملاؤں بھی تھا من درد کا من باقاعدہ درد کا بابا ماں مسلمان وہ مری لوگ ہیں ہمیں وڑ ماشا اول وہ خدا بچائیں تھے یعنی روچ بھی تھا من اودہ بھی تھا گڑا اسی ساز تمہارا ایکشنل ہوتی یہ عمر بھائی یہ آپ رکھ لو چندہ گڑا اسی شانی تو بلائیں باکس میں بنائیں تھا ساز سکماز بھی تھا یہ باکسانی تو کو پائپ کو تھا دو چیز کو تھا منا اسی یک چیزیں کم از کم تو یہ کا گڑا اسی من گستا یہ چیز مارے کو تھا نا کہ ماں ایسا بیرین تھا من گنا بھی گڑا ہمیں وڑ اسی میں استاد کشتا اور روانہ تھا گڑا ایٹوا کے استاد رام چند کرتے گڑا بات کھنڈے یونیورسٹی آف میوزک کے پروفیسر بھی ہمیں کا لقب دیا بھی کہ رام چند تریویدی مختلف سنگیت چیز علم یہ وہ بھی تھا تو یہ سلسلہ بھی تھا میں استاد بعض قصے بعض علمی پرازشتیں قصے یا تو اچھا استاد جنتے طبیعت ہے ما گپا جن شما چوکے ایگما سک نزدیک ہوتے گئے گڈی ہوتا ہے یہ وہ نزدیک ہوتے گئے استاد طبیعت چھونے انسانیت مطلب جو گانے سختی طبیعت مردوں میں کندہ کو مسکرائے مردوں میں چھونے طبیعت یہ تو استاد مطلب زیمرا چی یک جی ماں کے شروع ہوتے ہیں استاد خاموش طبیعت مردوں ہے نا ماں ٹھوک بیتنی بڑا ماں مجید ایک دم ترسے ہیں کلا موڈے مردوں حضور نکا خاموش بیتاوتی اما دنیا ہے تو کا سادانی اما کہ آواز تال آواز آئی تو کا خبر باز کم کو سجن لیکن آواز وقت کو تک مستندیں اور معنی داریں اور اصلاح والا ور بھی تک شہریے مہاراوتی چوکاں چیز زیادہ دوست داشتے گئے چونکہ چوک اولاد بھی تک ہمیں بڑا کدی فقیر درویشی مردم یہاں یعنی آئیے اندازہ بھی مجھے بولا ہے استاد بیتا آئیے سنگیت من سوگن دوران یا کلدار ہے استاد عمر آرام ہے یہ سنگیت کے استاد کلبہ مردمات کا سنگیت والا ہے یک کلدار ہے استاد عمر آرام ہے کہ کسی کرا زورتگی طلب کرتی ماں کے چھتری استاد پنچا بڑا شکر چائتا شیر جاگا استاد ہے بیل استاد دا ساز استاد ہے فقط طرح کرگی ہے فقط طرح سکگی ہے یہ بڑے مردم کو نہیں کرسی تو ہوگا بچارے اگر درویش سفر مائکرہ کشی بازیں استاد بیتے گا بالکل فقیر ہوتا استاد ستار ہے مثال وزیر استادوں سائیکل سرا شتات کہو چل رہے مائے استاد آؤں سائیکل سرا استاد ستاروں سائیکل سرا شتات کا آو میں دیتا پتا نزدیک آنا انتم نزدیک بیتا وہ گوشے کا مقصد اس ہے کہ یہ بڑے مردم کو جائیں یہ فیس کے رائج کو تھا اما وقت تک وہاں چھوٹ گئے شاید شاپ مائران محسوس کو تھا غلط نہیں چیزیں کم از کم ماں میوڑ بکنے کم از کم چیزیں نہ چیزیں اس سلسلہ یا وقت پچھلانے نہیں کم از کم چائے جی شاکر اے اور ہمارا انسٹرومنٹ کے خراب با یہ با اشارہ کم از کم ہنچے پنڈے
دا کلدار پنچ کلدار فکری مش آگے پڑے سکتے ہیں استاد کرم مطلب من بتاؤ جو ہوتا استاد اگر اشی ہم بتنے تو ہمارے اجازت بدے تو کم از کم یہ چیزیں مکان شبہ مر بھی مانا نہ لوٹا تھوڑا پنچ کلدار آٹھ مت من چتر پنچ کلدار بھی پیا آئی حساب من کرائر بھی تھا یہ چائے وہ خرچ درچ کدی کدی واجہ نہیں یہ طبلہ نہیں پڑا چیزیں بھی تھا آپ تھوڑا پتہ حساب من یہ پنچی کلدار پنچی کلدار ہوں ای کار استاد ہے کلدار حرام میں جو طلب کو تھا یہ مرد کو تھی آئیے فقط داتا سگن ایک امیچو علم بیتا ہوا حقیقت میں نئے جندہ ضرورت نکتا میں نالائے کی مردوں نے ماں یہ کادک نظام تھا وتی ارتا ماں کہتے ہیں تیری گپا کے ارسال گوشدار گئے ماں استاد شاگرد شمع شکلا شما میں گمانا کہتے شما باسیز در پڑتا آئی ایوڑی مردمانی رویہ اخلاق نندک پاداہاگ موسیقی شرپندہ بریکی زورے پدا کہتے ہیں شما ہم دیوانا ہسٹری میکر بلوچی